Tay! Tay! Nagunsa ka? Nagunsa ka? Guna? Unsay tanom nimo diha? Humay? Ali, tay! Nami pinaskuhan para sa imo ha? Digitatex tay. Oh, Digitatex. Regina sa ko. Nya kauban ako si Mr. Right, Romar og si Bay Noel. Nakita na mo nga nakupay-kupay ka diha. So, nami ihatag nimo nga pinaskuhan asak. Okay, sige. para pamasko. Salamat ni. Ha? Salamat. Para karong Pasko. Ay pagkiro barong makamo. Imo ninyo ta dire? Dar may. Ha? Dar. Ah, sa daan ra ni. Dar. Dar. Ah, nya. Nagunsa man di ka diha kini ha? Kita na mo. Naguna? Wa man di kay guna dala. Na pala mo. Ah, pala og guna. Nya. Unsa pa ka oras nagsugod diha? Karon hapon. Hapon na kagasugod. Unsa may trabaho jud nimo? Kanina ni. Nya og magpaabot ka nga ni maani. Nya ing mo kuan konsumo ti adlaw. Anamon ko eh. Ah, senior citizen nimo. Pila man edad nimo tay? Ano ko? Ha? 74? Sa may kinsa may pangan nimo? Ha? Hindi siya mahinay. Gaudencio Mahinay. Sige, amo nang punan og hatag ang imong para karong Pasko. Hatagan na to spaghetti unon si Tatay pre. Para malingaw ka karong Pasko tay. Dai, I love you. Promise? Yes, my promise period will always love you, sweetheart. Ah. Gaya ko nimi ko sa kabalak niya tay. Ha? Gaya mi ko sa kabalak. Pala? Oh. Lupad pa niyon di silo, kintas kadagasan, di ko na kumang baldadero, di takos ka balibaran sa patay, luminos ka na buhay nila yung katibli, kagaya. Alright, Merry Christmas tay, Merry Christmas tay ha.